Apolo ne cholongolo kanyete ko district loko serere Stephen Ochola ngesi keuni tebe arai mami teso bongorete akiro nwai pita kitu mame pata na bara bongunu ne teso abar ekiro rabar lomunit obaren upa mera kopae so esuli polo kulujasi ne akota ngona bongora shanakini opate kerna didi bari koto na domu na bar ona bongora ipit arema meja merekeki obala salolo do pupije kande ribo ngona tijo sirikini disilu jata tarijo mami keri kera dauna amasio senda ai semingi siriguna gwe na tarakine agwe na tara merekeki e uruneta merekeki nikedakine akituko chorane President Charles Lasu ngesie koto itunga kere lumame koto siaswam ai jala kina inyamada alele na dole na libo yo kwa ara mami kota swam itimise tim ni kanya sapa le gogong le jaski la gogong le jaski la pan le jaski la toa lagi erudo ingai ide erudo ga manya ber ingai ide erudo ga kwa latine ikala kesa kanyare kwa nango oya utesa plalika la kesa malo ngale masejai oya udune ditira takele itira na takele ni otini kera ala ni kotu saya uditira na ngale je ra nyete swendo ikwa ko sodie mulukalo ko tubur Church of Uganda pare Jacobo Kiror ngesi abui lipitunga isach a teritori musagono lualupo kadieketa konyeo chamakisi komitini luka LOC2s a pupi musagono ngun ikwaikite berakira hii edole musagono maria lupoko koti ojasa polo kitekeri ojasa beresa hii Dojura likugu na teritori musago koti ijoke na lupoko ngaja lomo na koika ngina na unerejo imohika lupoko Kanuka TV is Abraham Lapu ko district loko Soroti.